Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjai tilkom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai ke siau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal. Kikana akibahan news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hak neg music school. Banang kentiu susu ya ki kami lekai football hapok district badro banang pelilanti ya ki kon samla makinang yo ya kalat banang ya simpenta se ki lempong ki bakham he hapok jela ka jingilang jong Riboy District Sports Association lane ka RBDSA hene ka sengi kata ha ka ar tarik unailar arjar arpolai kalapun long ya ka ji kendulang jong kinong ngilam ka long ha office trikam jong ketika kenhon ka badan homesting nong thamai kala simbyang ya karai ban sedang biang no ya ka jing pani lekai football ya ka bakane kenhon kala chupan long nagapor sekapor ya kabla jutip kom ka General Riboy League bat ka Riboy Super League. Ha baikran baru ba PS nongrum ubri chairman jong ka football committee jong ka RBDSA hadin jong ka tiga jilang ulong bagine kelempong ilekai football General Riboy League bat Riboy Super League on sedang ban penilekai no. Susu ba PS nongrum ulong ro ba ka General Riboy League on sedang nadu banai September bat ya ka Riboy Super League bat on sedang hau banai Oktober. Nagaliang jong ka RBDSA kalapan kreru ya ka song pisa ka basilak tengka ya kenhon ka banra ya kanam ladu ha ka Super League bat nyopo hajar tengka nag benta ka kenhon ka banra ya kanam ladu jong ka General Riboy League bat lengba jong ne ka khobor ka RBDSA ka khot patwer ya kenhon ile ka football ha ka district ba kini wan bani simbenta ka ba kumju ya ki baladep ban penyeso sya ka RBDSA bat kumju ru ki bompat penyeso. Laban kedua bagi jingbu ya ka General League bat ka Super League kalong ban bu jingken ya ka jinghiar bat ka jingkiu jonggi klub ke bai lekai ha kene gelempong lata ka klub kani lekai bah kan rong sya ka Super League ha ka snem ka banwan bat ka klub ka bomla bani lekai bah kan hab bani khunpan ha ka General League namar ka RBDSA haman bapenkut ya ka wei pegawai gelempong Super League ka jupa ya ka kenhon ka bara ya ka namladu sya ka Meghalaya Super League ka banio ya kalat ban mi khamat nagari Riboy District sya ka gelempong bahe hapok ka jelah ya ki jingi lekai jong ne gelempung on pani lekai ha ki lai teli ki cakah kata ha bhormpong homesting badanong po ha kene ngesngi ki noilam jong RBDSA ki balwan poi ha kene jingilang ki kentup nadu presiden uba RB Shadap u general secretary uba Dipshan Rantathyang uba RR Makdo advisor uba PS Nongrum u chairman jong football committee uba JB Lengdo secretary football committee uba GS Shadap lempat kiwe Football Committee jong Riboy District Sport Association isi mereka kabu ban penpana sa baro ki sport club ki badan apo jong Riboy District Sport Association lembaga meeting ka long kaneka singi ngila yo ikarai ban penlong ya ka General Riboy League jong ka senam arhajar pulai ya ka ba ngin sedang no apo ka arpo tarik September bat ka tarik bakadu ban pediang ya ki entry form kan long apo ka ar tarik September ya kan ka league min penilai kai ha ki light league venue kata ka bakan chop ya ka boy rembong ka umsning ba kan nongpo nidang pediang ru ya kino ki sport club tiba kuat ban affiliate mai sa apo ka Riboy District Sport Association nang tak kendia nak badai ba ka Super League ru min sedang no apo ka first week jong Oktober ba ka tarik ba kadu ba boy entry form kan lo apo ka art santre ru September ba kawai ke bangi kwa ban penting lupa ba baru ki player ki ban nilai kai ki de ban yo ki keleran nak klub jongki dan aku ka transfer player ba kan ya kan katari ko kadu belong hi apo ketika last day bagi pejang ki entry form cash prize ta ka benta ka General League nak ka tim ka bajok kan yo ni ko wajar tingka ba ka runners up kan lo sabe wajar ba nak benta ka Super League ki bajok ni sila ba ki bawan ba ar le ki runners up ki yo sampai wajar ini ki trofi na benta kan ke General League jong snem arja atulai abi jadi berkata ka judon kan ke Meghalaya State League bajok na ka Super League ki le mesim benta ka Meghalaya State League tadi ka platform bani ban penyo ya ki player ni apa ka league ke jong apa Riboy District Sport Association da uju ko porro ni singobha ban ken mau sipi baro ki atlet club berkunjung ke badangwan tempat
Bagi bede punya General League Football Tournament jumlah senam kembali Julai. Ki atlet tim ki berpoin ke final naka General League kini banilai kai hak Super League Asian senam. Bat ki hak bede berkini ke Super League pada ki atlet tim ki ba duna poin kin hiar siaka General League kata ki bagi Julai. Bat kebalong champion naka Super League kini di Kemat ya ke River District Sport Asian siap Meghalaya State League kebalan sapen yale Sian ke bakut jomnu senam pemerintah. Kita kalau bacing pentip nak mentah ki klub baru. But nak dah ki tip ke bekamnya nak liang ke football committee jom ke RDS ngin sapha lengba ki WhatsApp group ki jompi teladon kino-kino ki sports club ki bala penkelah ki nong tre ki jungki tersumha pentip kenang mengilak penat yang nombor jungki hak WhatsApp group but yaki neki form jungki player ngin sapha ro membaca online nabaki WhatsApp group tak ada kecing pentip cabar ki atlet club berkunjuk ki benang kuat ban wan teman hak bede ki entry form ki club ki berkuat bani simenta ka office jong ka update saya akan beli ngadu sitrik jom September pada hadu ke atrik jom September kumbagi labu pada kelas dia pada hak bede bat kini ki Super League on pediang hi nadu kini sitrik hi bat kala tarik bakadu mi pediang yang Super League lang ka atrik September kini kido ki ba dan jumut bani simenta kin 1 week office jong ka RDS ya kini ki tarik ke bagi labu